masa yin MPCC mingin chibai kan buk masa du chawa hei voina hian thupoi mo tak chungchanga press conference kan ron nei dona kan thu le hlate kan ron soi chu hmaa in mel hriat tirna nei masa potila thain ka hria hei ka veilam sir bera hian puro siam heta athua ni hi ex corporator ni in MPCC secretary ania tin ka veilam chia hian pularin oma deputy speaker Louis ex-MLA nibok tin kan party a kan general secretary nibok athua kading lama hian pukelian zuala ex-MLA thua party kan senior kan general secretary nibok ania tin a chakbera hian engineer sangrima MPCC spokesperson le MPCC kan secretary athu ani kan hriat thewangin compensation mga Indian Air Force tana Lengpui airport bul ramlak ani dan chungchanga dan bo chiat dan nasatak awangin Congress party chuan he thilhi angai thotak le press conference ako towa press statement press release voi tam achhuah towa chutiang hmang chuan ZPM sarkar hi he thil amo phurtu te dan bo chetu te tin sum tam tham tak insem nge na aom ani ti chungchang puang zar turin kan lo ngien to ani mipui pois tam tham tak mai vai bel chhia zong chuan vai bel che za som pasari le nuai som ko chuang ani a nuai bi zong chuan nuai sing khat sang khat zasari som ko chuang insem tu an om nge ani ti hi Mizoram mipui terin dan ani awangin February ninga sang ni somni parukhan CBI aizol unit ne na po hemi chungchang hi chui ngei turin MPCC chuan first information report kan lo thelu to boka heti khopa kil sang atanga ZPM sarkar kan nor chung hian ZPM sarkar ho tu te zinga Lengpui airport bulram Indian Air Force tana lak ani dana ahlok na tel ve tu an nge ZPM sarkar chu in soi filim tumin tun thlangin tran alakho char ani dan bo che chunga Lengpui airport bulram Indian Air Force tana unlock theina tura rem pi na petu te chu Chief Minister Pulal du omale Revenue Minister Pubilal Chanzawate ania document sang atanga alandanin an chala phunga to pani kan CM le kan Revenue Minister te chala hian phung atop ani February ni somni pakhat sang ni somni panga ni kum khan Chief Minister Pulal du machuan Indian Air Force in Lengpui airport bulram lei an tum chung chang hi ti top lailok kept in abeyance ani thu assembly budget sisala asoyani kha kan sheveka video clip te po omvek ani amai ro chu hemi nu lok hian chak takin file an kaltira ram hoi speed in file an kaltir ni me ni som panga sang ni som ni panga preliminary notification an chua chuka ram lak ani tur thu preliminary notification an chua chuka me ni som panga sang ni som ni panga vek hemi ni vek
preliminary notification an chu an ni veka hian social impact assessment nei ngai lo turin revenue minister pubilal chanzawan exemption alo penhal bok ani tichuan land revenue and settlement secretary in phim khur taka not si ta azia chu chung tlak turin override turin revenue minister pubilal chanzawan July ni som pariat sang ni som ni panga a not sita khau takin azia ka ti chuan chief minister in July ni som ni pakhat sang ni som ni panga a khau takin azia nan le a revenue minister in a not sita azia le chief minister in a not sita khau taka azia hian Land Revenue and Settlement Secretary na phim khur taka not sita Asia kha a override vek ani hei hi Revenue Secretary na not sita Asia phim khur taka Asia ani a hetiang khopa phim khura Department Secretary in Asia to hi chu ex-minister te opinion lakna te tin officer senior te opinion lakna te chuan hetiang khopa secretary level a phim khora zia to hi chu minister po in atitlang don ani chuan phim khur takin kalpui na tur thu not si ta aziak ve tlang pui thina chuti rual chuan minister tepo in hetiang khopat phim khora secretary in Asia hi chu an kal tlang pui lo tlang pui bok thin ani amai ro chu secretary revenue ina not si ta Asia hi Revenue Minister le Chief Minister in a not seat anzia in aron override ta ani hei hi revenue a phek le lam le che khan Revenue Minister in a not seat azia chu alo lang le che ta ani chuan a phek dot le chuan Chief Minister in a not seat azia chu alo lang le ta a henga hian Revenue Minister chuan sap tungin Asia ka Chief Minister ero chuan Mizoram in not sita hian Asia ka Chief Minister ai oziak tu chu Superintendent CMO purai mon lalmuan na ani a khang kha kan chia chuak veklo mai anga ti chuan Chief Minister ina July ni som ni panga ni som ni pakhata Asia nu nithuma liam chuan July ni som ni pali sang ni som ni panga a compensation award ti fel ani ngala atuk lok July ni som ni panga a ramli na man chu puro ming lian akuta Vaibel che som thum pani nuai som li pakhat singkwa sangli zasari som thum pakhat aluta pu Henry lal rem sang lon mual kuta cheng Vaibel che za som pasari nuai som kwa sing ni sang ruk zathum le som li pakhat pek hal anita ani ti chuan athale August ni som ni paruk sang ni som ni panga a puro migin liana ne na Vaibel che som thum pasari nuai som nga pariat sanga jani som ruk pakwa pek le ni a ti khan puro ming liana chuan Vaibel che som sari awa ina nuai zong chuan nuai sang sari adong ta a hetiang khopa
chakathil kalpui ani awang hian chief minister pulal du omale revenue minister pubilal chanzo te hi mantrang insemna an tel ve nge ang ti atirin hlel om zual hle ani revenue minister pubilal chanzawan assembly azia ka chan chi zo na an star question a chan na tangin mars ni som pakhata lo chuaka khan Indian Air Force tana Lengpui airport bulram lak ani dana henga te hian dan bo chiana omti alo lang chuak le ta ani kha phek cm ina not sit azia Dawhkan phek dang alo om le ta a me ni som pakhat sang mars ni som pakhat sang ni som ni paruka an star question lo chuak chu ani ta ani chung dan bo chian na chu pakhat na section somnga pali of the Transfer of Property Act 1882 heta hian ram nei tu ten nen atanga puro ming lian an ram aleina sel deed asiam kha kan shevek anga tv ate puwana ten a interview wa tin punun chong mate puna interview wa ram nei tu tak tak ten sel deed takhan ming an zia lo thu an sei ani an hriatpui lo ani ti chuan compensation claim nan atir atangin aram nei tu te ming puro ming lianan a hmang chun zom vekana top thlengin abul atanga top thlengin ming thak lovin chu section 54 of the Transfer of Property Act 1882 bo chiat na ni tena lo lang zelanga section 17 subsection 1b of the Registration Act 1908 bo chiat na lo om le ta ram in leina document kha sale deed hi sarkara register nge tur ani ma se tuna puro ming lianan Lengpui pa ho ram alei khom sale deed hi Registration Act 1908 tuaya registration ti ani lwa register ani lo awangin sarkarin cheng sing thum a lo ngal pang ani registration fee an pek tur chu hemi Lengpui airport bulram tan bi ka hian cheng sing thum ani chu
aram nei tu po ni lo pu henry lal rem sang hlon mual chuan cheng nuai sing khat sang khat zasari som ko chuang adong theya chumi adon thei nan ZPM sarkar chuan nasatakin sarkar dan abo chhia ani he hi soimam thei ani lowa soimam an tumpo le chief minister pulal du amale revenue minister ubilal chanzawate hi manchang insemna antel venge angti atirin hlel om zual hle ni in congress party chuan angai ani ZPM sarkara lian te hemi chung changa anin rol wang hi niang anwal upa council po tu thlengin an langoya an beng hriat nge cheng nuai tam tak eirukna thleng hi an ngoi bo pui ani chuan sarkar khalngil tura an vereng hi atul kher tom love ZPM sarkar hian sarkar kalta hun laya thui taklo kalpui to ani ti soi thin ma se cheng nuai sing khat som